Svaki dan je petak u Bangkoku. Čak i kad je srijeda. Pitaju me zašto Tajland. Upravo sam proveo 3 sata u gogo baru, striptease baru. S 2 djevojke u krilu. Pretpostavljam da čujete u mom glasu da sam pijan ko letva. Uglavnom, koliko sam potrošio? 100 eura. 100 eura s 2, koliko je, ova je 28, ova druga je, ne znam, 31. U krilu mi provele 3 sata. To je život. Znam, moralisti, zgražavanje. Ali idem sad ubit oko. Preumoran sam i preskup je Bangkok jer htjele su da ih oba dvije odvedem u svoju sobu, ali bi me koštalo još 150 eura oba dvije, jel? Pa sam odlučio sutra idem za Pattaju, tako da preskočit ćemo večeras. Ovdje vidite imigrante iz Afrike. Idem se prošetat malo pa ću naručit Bolt do svog hotela, koji već znate gdje se nalazi, on nut. Ali moram malo razbrstiti glavu. Osjećam da petljam jezik. Ko zna kako će ovo ispast. Nema veze, ovo je stvarni život. Ovo nije gluma. Ovo nije artificial intelligence bullshit. Dođete, zabavite se, potrošite, ali znate za što ste potrošili. Ja sam upravo imao 3 sata iz, kako bi rekli, vlažnih snova. O moj Bože, kako su dobre dvije bile. 28 i 31. Trebao sam ih oba dvije odvesti sa sobom. A koštalo bi me još 150 eura, a budući da znam kako u Pattaji to vredi za 2 dana, onda moj mozak još uvijek škrtari. Ništa, ajmo mi sad prošetat se pa Bolt naručiti. Ovako vam izgleda Bangkok u 2 ujutro. Usput rečeno, ovo je braco, a ne seka. Uglavnom poanta je što je pjesnik htio reći. Apsolutno ste sigurni. Nema nikakvih problema. Ja osjećam na sebi da sam pijan ko majka, ali nema straha nikakvog. Mogao bih uzeti neki od taksija. A jebemo, sad se razmišljam što nisam pokupio one dvije iz striptease bara. Jebo 150 eura. Ništa. Pattaji ćemo. Jeftinije. Gdje sam stao? Aha. Šećemo se. 2 ujutro je. Rano sam počeo pa moram rano i završiti, a sutra i putujem. Mislim da ću uzeti Bolt. Da,
jedan savjet. Čekaj da razmislim glavu. Mislim da sam tu sad. Tu vam je takozvani hotel, Sofitel. Čekaj, moram provjeriti. Sorry ekipa, ali pijan sam pa nisam. Moram malo. Uglavnom ovdje su uglavnom ladyboyi. Ili ti brace. Ali htio sam vam pokazati da je u podrumu kafić takozvani, evo braco mi je viknuo na video. Jasno zašto, ne želi niko biti na videu snimljen koji se bavi ovakvim poslom. Jebote, jesam prošao Sofitel ili nisam? A ne možeš kad si pijan. Ali mislim da nisam. Uglavnom imate Teramea kafić i u njemu su vam freelanceri, takozvane freelancerice. Siđete i naručite si piće, prošetate se. Uglavnom tu ne morate plaćati, bar fine. Jebote, ali mislim da sam prošao. A ne, evo ga, Sofitel. A, okej, tu smo. Tu smo. Znači, to je uglavnom kafić u podrumu gdje je pivica, ne znam, 2-3 eura. I onda se tu siđe. Mislim da će sad vrištat na mene kad vidi da snimam video. Evo tu je. Niz ove stepenice se spustite, ajmo reći kafić. I unutra kad siđete imate, vjerovali ili ne, 100-tinjak djevojaka, ladyboya. Nikad nije bio moj izbor, ali čisto sam istraživački, ajmo reći, sišao da provjerim. Ok, to bi bilo to. Evo sad, uvijek sam u napasti kad sam pijan da uđem u Burger King jebeni. Treba mi masti neke, ali ajde, ovaj put neću. Pokušavam zdrav život. Idem do Asoka. Asok je možda još 500 metara niže i onda ću si lagano Bolt naručiti. Idem u hotel. Ubiti oko. Bilo je zabavno. Pa taja će biti još bolja. Uglavnom, to je to. Hasta la vista. Baby, do sljedećeg videa. Ne da mi se zajebavat sa busom po ovoj vrućini podne. Naručio sam Bolt do Pattaje. 1300 bahta. Koliko je to? 36 eura. Za minutu će doći.